Where are you from? Tajikistan, you know. Is it free, right? You remind me of Khabib a wee bit. You know, I'm from Tajikistan. Oh, Tajikistan. درود دوستان، امروز شنبه 11 январ است. کار رفتم که خشم نداد، کار نکردم، برف خلاصه زد، خونه رفتم و یک چی نشون میتونم تماشا کنید بردارو در بریتانیا چی گونه اوید دین حرف میزنن آدما. اوید دینی مسیحی حرف میزنن. این ایرا داد اوید مسیحی یگان مشکل نیست. درش میریم در اینجا چیزی فری پالستین دود زده است بودن. این اینجا آمدیم، اینجا آدما بسیار بودن پیش، لیکن اوزی تمام شد. خلاصه اینا فری پالستین فلسطین دستگیری میکنن و یک چه اهمیت دهید روحشون تماشا کنید که یگان مسلمان یا که عرب میبینید یا که نه. بسیارشون مردم اسکاتلند هستند، میفهمید؟ و فلسطین دوست میدارن و مسلمانان هم نیز دوست میدارن. برزید نمی بارکلایز هستند، فهمیده؟ چون که بارکلایز دستگیری میکند جنسید در فلسطین. از همین سبب در نزد همیو همین اکسیشون کردستند. برای همین تماشا کنید بردار. اینا فری پالستین. روزهای شنبه یک شنبه در مرکز شهر چی گلاسگو چی دیگر شهرهای بزرگی بریتانیا مسلمانان میبرن، خریستیانان میبرن، بودیستان میبرن، طرفداران هر گونه رویت ها میبرن و دعوت میکنن با دین خودشون یا که با تشکیلات های خودشون و این همش آزاد است. کسی نمیرنجاند، کسی پس نمیزند و شما میتونید روید قرآن رایگان را کتابش رو گیرید و یگان سوره ها یا که یگان تاریخ دین اسلام یا که میتوانید که روید کتاب های مسیحی یا که بودیستی یا که دیگر روی های دینی را گیرید و خوانید. یگان مشکلی نیست. انا یک کار خوب است با فکرم، چون که هر کس انتخاب کردن میتوند، فهمیدید بردار؟ یگان کس با زورآوری یگان کس دعوت نمیکنند. باز میره میبینیم اگر باشد یک نوار میگیریم، اگر همین گناه چیزها باشد بود با فکرم، لیکن هوا سرد است، خنک است، نمیدونم هستن نیستن. پیش از هر یک نوار گرفتن نزدشون میرم، یک بار سوال میکنم که اجازت هست که نوار گیرم یا که نه، چون که یک نشانه احترامی است بردارو. برای همین اگر که هر یک نوار گیرد پیش از نوار گرفتن یک سوال کنید، خیلی خوب میشد. و این حال ما یک جای رفتم bayrak فلسطین دیدم و در آنجا با فکرم حتما کتابای قرآن را تقسیم میکنن، برای همین پیش نگار میکنیم. خلاصه اینجا رفتم، نمیدونم نشید خوندسته کسی یا که موزیکا مودسته، لیکن در همه جای نمی کتابای قرآن تقسیم میکنن. سلام علیکم. I'm okay. Is it free, right? این اینجا در کلانکای مونده نشید خوندسته. خلاصه در مرکز شهر نشید موندگی، نشید گوش کردستان. کسی هیچ نمیگد. بریتانیا میان، خیتایی میان، مسلمانان میبیان، سوال میکنن که این رایگان است یا نه. میگیرن کتابا میبرن، یگان مشکل نیست بردارو. یک کاری خوب است. بردار در اینجا رقص کردسته، سوم کار کردسته، ماشاءالله. اینا درش رفتستم، اینجا کمونیست پارتی، اینجا دا. Yo, what's up? Hare Krishna. Is it okay? I recording. Sure. Hare Krishna. Hare Krishna. 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 Actually, I'm just walking here. I'm just recording. You know, you're dancing. Yeah, he charges £10 an hour. Oh, Yeah, you bro, know. I have any money, any cash. You know. Quite He takes expensive. card. He takes card. You take a card. So tell me about your religion.
Is it religion or like following something? It's I like to use a more of a less of religion, more of spirituality. Ask me again. Where are you from? So guess. Take a guess. Maybe like Eastern Europe, maybe. No, I'm not from Europe. Okay, Turkey, maybe. No. I'm a Persian actually. But what kind of Persian? Christian. Persian. Oh, Yeah. wow. You know any Persian countries? I have an idea, but I'm not sure. So it's 3 Persian speaker countries Right. like Iran, Afghanistan and Tajikistan. I see. But I'm not from Iran and Afghanistan, I'm coming from Tajikistan, you know. Tajikistan, wow. Have you heard about this country? I've not much. Not much Krishna, actually. Krishna, bro, your dress definitely Yeah. better, Yeah, I you know. am. I like it, you know. He's leveled. Okay, okay, Where are you okay. from? Guess where I'm from. I'm not good at guessing. You're not gonna. I don't like to Just speculate. try your best, bro. I'm from You're from the Tajikistan. spirit. Oh, really? Yeah, Kazakhstan. actually, in my country, Krishna is different, but in my country, it's biggest Krishna is monument of the Buddha. The communistان ما پیش اویان میریم برای که ما کمونیستو را دوست نمیداریم. این اینجا اینا دیدی؟ Glasgow Palestine Human Rights Camping. این اینجا میریم ویدیو میگیریم. اینا خیلی چیزا میفروشن. نه خیلی چیزا میفروشن. اون مبلغش بعد با کمک مردمی فلسطین میرود. اینا خیلی مقاله تقسیم میکنن. Блин, яхкану, зайтун фрукты стан. Did they? I'm just recording for my people. Is it okay, right? Yeah, it's fine, yeah. Actually, I don't know what does this mean, melon. What does this mean? Melon. Yeah. It's simply Palestinian resistance. Oh, really? Use Appreciate it. You know, now I That's know. one way. Okay. Дорор афтестем ҳам суҳбат шидесем ягон мушкиле нест, лекин гуфтум чихе гуфтум аҳамият диҳен кияй даеҷа. Бисёриёшон бритониёян, яъне скотишан, скотишки кӯмак мекунанд, дастгирӣ мекунанд ҳамин мардуми Фаластина. Боз як ҷои дига нишон метем Free Gaza from Hamas нависага иҷода ҳам израилтано, ҳам короче евреё даеҷа. Ин иҷода Free Gaza from Hamas нависага, яъне ки иҷода евреён ана ин иҷода одамо دوست медоранд ва Can I just take it record? Of course you can. ин иҷода аксои ҳамон бачаҳое ки гирифтагиан Where are шунанд. you from? Guess. Can you guess? Where you would be from? Kazakhstan. Oh my God, too close. But nah. No. I've been to Kazakhstan. Hey, really? Russia. Why? No. I'm just trying to get. I don't Okay. I've been to- One more time. You remind me of You're Khabib. very close. You remind me of Khabib a wee bit. You know, Oh my the God. fighter. I've been to- Further I'm from towards. Tajikistan. Oh, Tajikistan. Yeah. Bandit, man. Have you heard about this I've country? heard of Tajikistan. Yeah. God I bless don't know you. much about it, but I've God heard about bless it. you. Yeah. God bless. Kazakhstan. Tajikistan. It's near Uzbekistan. Yeah. Kazakhstan is like, it's like, It was part of the Soviet Union. It was before part Yeah, of yeah, Soviet yeah. Union, unfortunately. Неҷа омадем и бардар да еҷа бозӣ кардестай. Ин ами роҳкати суми худша кор мекуна, зиндаги шабо мебина. Ина хеле улица, центральная улица. Ихе гӯем, инам хеле мери наздшон ҳамсӯҳбат мешавем, ягон душманимон намекунем. Ана суҳбати озодона мекунем, касе набоша, мусулмон боша, христиан боша, еврей боша, барои ки ӯ ба ман душманӣ кардаги нест. Ха дили нияти ӯ хуб аст, бад аст, я худо медона, ма чӣ гум, ни судӣ да судим ни будиш. Ана ва ирӯз рӯзи корӣ буд, кор рафтам, нафурид ман кор кардан, кора сар нокарда хона омадам. Кае ки бо ҳамаи одамо ҳамсӯҳбат мешавам, мегӯям ки як чӣ назар дорӣ, ман аз кадом давлат ҳастам? Мегӯянд ки ман аз Испания ҳастам, аз Грис ҳастам, аз Туркия ҳастам, аз Марокко ҳастам. Хулоса ҳамин гапҳоя мегӯянд. Ана бо як хилос мега ки аз Русия ҳастӣ, аз Қазоқистон ҳастӣ. Баъд як мегӯям ки қазоқҳо мисли мо нестанд, чашмошон каме танг аст. Ана мефаҳманд, намедонанд. Хулоса инам хеле оиди халқи тоҷик, оиди мардуми Тоҷикистон каме кае ки ҳамсӯҳбат мешавем ба одамое ки дар ҳамаи Скотланд ҳастанд, оиди фарҳанги худ, дини худ ва Тоҷикистон ҳарф мезанем ва ё хеле шод мешаванд ва мегӯянд о мо мехоҳем ки Тоҷикистон як рӯз берем, фаҳмедед? Ва ягон вақт душманӣ намекунем,
бад гап намезанем чӣ миллати набоша аммо яҳудай сиёҳай насронияй мусулмонай чӣ миллати набоша ҳама вақт ҳамсӯҳбати чегум хуб мешавем фаҳмида бардоро дили нияти пок барои ки и як вложение бугем мешавад фаҳмидем чунки ҳамин ҳамсояи пайғамбар масалан яҳуд буд ман ба шуморо ягон яҳудора чӣ хушӯ накардаистам ҳамсояи пайғамбар яҳуд буд ҳар рӯз муср яъне партоф мепартофт хонаи пайғамбарда пайғамбар ягон сухани бад гуфтагӣ нестай партофша мегирифт пайғамбар бурда мепартофт як чегум намуна барои мо ҳаст фаҳмида чӣ хеле ки душман моро агар ки эҳтиром накунад мо бояд ӯра эҳтиромиша личкада нагирем фаҳмида бояд дигар роҳкати робита кунем ба ӯ пас ҳамун яҳуд кае ки касал шид пайғамбар гуфт о чанд рӯз аст ки надидаистам ҳамун партофҳоя ва яҳуда чӣ кор шид саҳоба гуфтанд ки ӯ касал шидагиай пайғамбар чӣ кор кард пайғамбар рафт чӣ мегӯянд в гости меҳмонӣ рафт ва аз саломатиш суол кард бардор и барои мо намунае фаҳмида ман ҳоз кати ҳамин одамо ҳамин гуна хуб суҳбат мекунам ва ё мегӯянд ки оҳ мо мехоҳем тоҷикистон бирем як тоҷикистонро бибинем ба номи худ бисёри одамо ҳам мегӯянд иам як чегум вложение барои тоҷикистон аз ҷониби ман чунки кае ки туристҳо тоҷикистон мераванд и хуб аст ба киссаи мардуми тоҷик ва ба бюҷети давлат чунки ҳар як турист кае ки мерава ӯ давлат сум кор мекунад ӯ одамо сум кор мекунад мефаҳмед бардоро и аҳамият битен барои ҳамин агар ки хоҳем ки туристҳо пеши шумо биён ягон маводто нахаранд хӯрокато нахаранд шумо пулдор шавед ҳамеша ширинзабон бошед ассалому алайкум дар амони худо бошед